Kajing tri chitom bat kajing scam kajing mut jing perkat. Kawan ra ya usok batiang ha kajing im. Habadon kathong ha kajing im. Une kabriw ki duryam bat ki dem diap halakakam. Kabala ruban penpoy ya ki sya kajing job. Lah ha kanogono kakam kabaki tre ha kajing im kabaman la kasngi. Ya kane la sakhi ha kajing im jong ikong film magri. Iba syong basa ha kashnong warmau saw. Hari Boy District. Kashnong warmau saw kadon ha kapang semngi na kashnong patharkma. Hakalenti banyak syamaudem. Kumba khatsan kilometer na kashnong patharkma. Nawar mau saw kaladon kalenti ke bapniya so sya asam. Kabala banpoy sya katori sport lah ni kajaka jungok kai perthei jong ka jela asam. Ya kabala tip kum ka chandubi. Ikong film ide ilong kemi bala pendut kam hok ya kajing hikai ke bala yo aki training baper ha ka bede ber kajing tirk sai na usop knyang rendia. Hadin ba ila yo ya ka training ila persyang halayeng ban pentebit ila de ha kane kakam. Kajing IT bat play jimut jong i ha kane kakam. Kalawan ra ya kajing job ha kajing im jong i ha ka bala penla ya i ban yo ya ki kusnam na ka department jong ka sericulture. Nangta ka award na ka department jong ka textile jong ka Sarkar Meghalaya ha ka National Handloom Day 2000 pusaw. Shu hauju usnem kata hau 2000 pusaw ikong film makri ila yo priang ru ya ka khusnam na ka Ministry of Textile ya ka balatip kum ka Best Thriller Award ha ka Platinum Jubilee Celebration ka bala penlang hau banai September jong usnem 2000 pusaw. Kajing yo khusnam kawai hadin kawai kalai men sim sikadai ya ikong film makri kajing la bar kajing timit ka baidon ila samru sya ki wepat ki para nong snong hapo kasnong warmau saw bar kisnong ki bamarjan. Da kajing rap jong ka Masoni Socio Economic Foundation ban pen yo ya ka solar light kala pen la ya i ban trikam klem jing thut ha kane ka kam. Ha ka ban kong ila thit dalade ya ka we ka spinning machine bat hadin bala yo i bay ka kam jong i kala yaj bha bat kumju bay la yo ya ka jingshenya nagi pramarjan bat ki paranong snong ka Masoni Socio Economic Foundation kala aishu sa South Li ki spinning machine ya ikong film khnang ba yo ban hikai ya ki wepat ha kane ka kam. Ikong film magri ila ay kajing hikai ki khan nyamut ki bawan sya hikai hapo kaying jong i ha kane ka kam tirk sai da usop knyang rendia. Ideru i member jong ka group yalam lenti self help group ka bade na kashnong warmau saw. Mantang idon hangne hawar mau saw haying jong ikong film magri iwe na kilong kemi ibaju tirk sai halayeng bat ibaju hikai ru ya kiwe ban kibawan sya hikai ha ka ying jong i te matang ni osngeu katto kanne ka jing batai na kalyang jong ikong film magri kumno ilala ban sedangi kane ka kambat kumno ilala ban yat saprang ha ka ba hikai ru ya kiwe om tang ba ile tang yala de mantang ni katto kanne ki jing batai na kalyang jong i te kong film ngisngeu tanan da kasngi bangiwan hangni haying jong phi ban yo i ba phi nang ban trei kini ki kam ban thir sai bat kunjuru ba phi ki kai ye ki wei ngisngeu tanan ban yo sngew saphang kane ka kam jong phi te sngew bha ban ye chu ye ngi katto kat ne ye ka jing saphang ka jong phi manno philas dang i kane ka kam bat manno bala hikai ye phi ha ka por ba kisdang ye kane ka kam thir sai ko ngaya tu ye phi ha khmat jong phi tu ha khmat be ga ne no ko ngayo kani ki hikai ha osnyam ar hijar khat nem arajar khat ar ngayo begini kai ka training ko kata mat
nasa office very good. Kaya ngayon akata ko po outline nga late training. Sinay nga late nga manta ko no bandri o nga anyo ya puso pagpanuntang. Halin pa nga late pa sinay bandri training nga kamta benpanuntang ya usok. Kuno benpanuntang ya usok benpeni sai. Và nhưng dân cái kinh tế khi vẫn nhiều nhiều tài bao nhiêu nó nhiều thuộc nhà rằng cái này kita sedikit cuma ngalayo arti kawin ngayo naman ta banwi yung nyaring dia ban kedua yang untuk dulu cái này kawin ngayo na pangsa kuno banki ba bangkan yang untuk nyaring dia ya gini ya harus yang ada hak sang ngasang pak bangkray marwe hadu araga hak hendai nga kray marwe nga sim sang kaway kang sim mai terko ya na kaway kang sim bangat kuya lai kita menjari ya kang sim tengas running marwe mandak ni al night nga kray marwe adin bangalala ko Laya kanya komisyon da patulak ke nakit niya ka bat malapagutang niya ka bagikay ya kiwi pa di perlok long tebi aku manta aku ini ki rice nyam salt nyam ini kamu tuni jo katil ko mutuni bat kamu tuni ini abang tadi ini kita pani kila ai jimin toy kubun na Magngalayo, lang ba napi kelihatannya ka, emisin, kila ikaw kundi ka alpi nga bangkai ya kiwipat tulong kuning. Lang kundi kaway gamkin lalong lang kundi. Kaya parlong nga kilawan nga bangan ay training. Kita kilong kundi mga ay training sama kusmang dari at niya umo. Magkita kita niya umo, ngalayo, banay, kita baga, tulang, bagkemisin, yaki, nagkat niya umo. Batun play halayin kemakila tipha kuno benpun kam yang ni otai batu jono so benpun otai ye mentai ini kalau punya benpun yang kila ya play halayin yang hadin kata ngale ya kerang sobatnya kini ini ki sobatnya ngale mau ke sobatnya yang penting ya kita bangala penik ambon Kaya nalibu ya sampai dahulu sa office demi kejualan kelompok. Kaya ini madam office itu yang salah yang penting itu. Dan ni usai dia ala bantir layu timbun ini perlu company bantir ala bantikai. Ini di madam office itu sila dengan bangun free. Bangun penyat, magmungkiw, biasanya kita paham dengan kaya kila ayang nga, bisa kibikit, naga ka, set ukalian nga layo, kapay kowe, nga layo, nakaset ukalias, kaya ay kumanya nga, bangalala, bentunjok, biasanya berjumpa dengan hadin mantap, akhirnya kisnyang, hadin kisnyang, radya kisnyang nga layo, kakawe pa, long kung bapak pinjam mau ya na kasentral dengan layo bila ay punya dengan anak kalau bangala bang kiu biasanya kesom ke bangat kristom dia hadin kata maong ya tiko perlu to ya pek ha ya kanya kesom ke banyak watri bakum no mi perdengkam ya uni unya dia ya uni usok bat kumang perdengkam bantan ba bangkir Tolong kabok baca nukip tersau jangan baca si bani ginung kentong ni niyo talat kebagian batalat kebabah bangi yo pun kini tilas bakumno bangkeni payo no nyaruya ni mensua ni sipre Julia dengan yang ni sipre yang suatu ni ai hati asom hati dekat ya unya yang subam ayen Ini betapa ini yang banding nila bang nila dia ukupan di pedengkang kumno bangkit buat pemiksan dia utai nila benti buat bantai
manta nakadong jongi nakapat di perlok balok bapet kami so ya pertama bangin ya sama ya kami ka jingtre jongi anong kendong padang ini kelak bakung kini itu ang kibakit bantiang malu malah haying ngalap bangalit untuk haying bingung ngalit selong ya tu ni ngalit training kan ni kibak pas banyak kene kumanga te kini ki perlu napo nate napo nong ladong kilawan na umri kilawan na sukan bang kilawan na nongkir kilawan banwan training nga na kawai pat ka project na kabisin kilawan hak sangut ngala ai training yaki bat ngala penyo yaki nampo ka project bisin do ka certificate mal kawai te manta hakane kasin manta ngarep akan di company ngampan na ban ai certificate tang ba kongen dek bagasa khamat nila ani ban penyo normal bagi kam junga kalayat rengkap baca government rengkap pada state rengkap pada sentral mentang lah donrang tapi dan kini kilai bentang kini beroleh bentang kilai yang tapi certificate naga state naga sentral pada government ngakarnya dek bakane ka kam junga kalayat Parati perlu bayar pay ya kan ya so ya patat halaying harus yang kumno di pedang ni kena pendang dan pendang pok ya ka jingplay sitom ka jonga ka jongpi kan mong sat ha ka jung im jongi ha kini ki po ka po jongi ka dei ka po banri nya ren ya tengi pedang kumno ya une Teo kanang sat yang ni bansuri bansu ay mam yaki asam mensuangi ay asam kanam kasaha asam sunday manta ngingin pasyang ba kanam jungi ko mencarian ni day banjo mani ni day ban lek sidong bangin long kinong kendong kikasi para bangin jok jangan ni kila on yang kila ay musim nga ya na ki government kila ay musim yang hadiwi paduki pengalit bapidei bansai sitom ba kanam jumpi hadu kapo jentiar kila yang ngalak sekot ban ai training ha kapo gate ko garo kila kot yang bangan le ai training hanre kimpat umbek jakatari kane kapo yang hanre ngaji ngakapat jur happy kiparlok toyat namanya ngalalong kumba kapot yang ngakam selam yang ta nga IT yaki kun dikti jonga begini ya bu hata kating jonga bat nga IT ya pi kiparlok so ya kum kane kalanti ba ma piru kiparlok bada ya je bha gini je kam lai sai lantus ni pin long kita ki klur kinong kasyan jong ka state jong ka riboy district jong ka sentral pilong kita dikasih para kinu kiba jok haka jing im kasih para jongi kublai sibun kong ya kajing batai ka jongpi halor jong kajing pre ka jongpi ngisngal tenat bantip ya kajing yan lenti jongpi kibabun kibri kelas dang ban itu ya pi nakane kajing pre sitom jongpi ini kermen bakane ka video kan long kajing ai mensim ka bakrawi kinong pe di kublai sibun namda ka por jongpi kublai sibun kapor kalade ya ka sarkar lang ba katanat bataype ya ka kamthir bat penmi iksai ban penyo no ya ka training center ne ka building khnang ba kan long ka jingrap ka bakraw na ka bantai kito baro ki badon jing thmu bat ki ba angnot ban yo jing hikai ha ka ne ka kam namar ka long ka we ni ki kam kamai jakpo ban pendap ya ka yin ka sem lang ba ka ne ka kam